Gapmi? Kayfingiz shab bo'lsa, men sizga bir ekiyat sizlarga tilayim. Burun zamonda, ko'rakkeji komanda, ola qarg'a o'ratnik, qora qarg'a desetnik, so'yskan sutnik shopda. Kerakmi ekiyat? Shu, bu nidi tovush? Kim tovushi? Bu men. Гафият. Kerakmi ekiyat? Ekiyat kerakmasa, ona qishlar ulab shigarmaslar edi Гафият. Ana jularlar o'ylab sharg'an. Oy, Гафият. Shunday so'zlarni kim o'rgatdi seni Гафият? O'zim o'rgandim. Bektoshlar darsiga o'rgangansan Гафият. Hey! Ayda güzel do'stlar, Гафият kabaklarga ibrat bo'lsin. Гафият turunda ekiyatni ulab shigarik. Demak, Гафият turunda ekiyat. Hoppa! Benim ismim Гафият, men Maturxay direk. Meni yaratma ekiyat. Ekiyat menga ne kerak? Shuralini kim ko'rgan? Qo'ya ul diyu jinni. Yu hayvon karlarni o'ylab chiqargan shuni. Ne dedi? Shuralini kim ko'rgan dedimi? Neshigingda kim ko'rgan? To'qay mening turunda yozgan. Bu adam bolasi bir qashonda ekiyat o'qimaganmikanmini? To'xtali, u birli qoshiq yonina boring, kengashib qoring. Hop, isenmisiz Shuralaboy? Isenmi Quyanduz? Boshig'izni niktubadidagi Shuralaboy. Yomon xallar Quyanduz. Гафият ismli malay ekiyat yaratmay. Oy, bit nashar malay ekan. Sen silama, men aytmim Quyanduz. Oy Гафият, voy Гафият. Voy. Sen Nurmon sarig'i. Shoyartma buri, kayfim yo'q. Ne bo'ldi? Bir malay meni yo'q dedi. Neshik yo'q dedi? U ekiyat yaratmay turgan tarbiyasiz malay. Kishilarning birisi-da tarbiyali tugul. Bir sariqlarni tutib onga miltiqdan atalar. Kutudagi 1000 sariqdan bir sariqlarni jallilar. Yo'q narsa qo'yib yuraysan. Ey buri, senga zorimni shilagan 1000 yular. Sazlıklarda şuup, yürüp ardım. İş başa, iş yok. Yalnızlıklarını gösterdirge şay yok. Bir yalnızım kaygırıp yürüyüm. Yavuz kişiler yaşlandılar. Diyu periye, televizor karabutıra. Ubırlı karşıkta işlerin girip jibergen, yana iş yitkergen. Meni konakka da şakırmıylar, anlattılar. To'xtali, sana qarayım. Mening turunda ne o'ylayım ekan u birla qarshi? Karla qiyofatini kirayim de, mening turundagi o'ylarini bileyim. Shish, şampiyon, ben shishlarni otna kish, bo'ynina demek kerak. Bir atlasam bir adım, bir sikirsem 3 adım, 10 sikirsem necha adım, kimler ayta javobim? O, selam yavka, abinga selam ayt. O'z abinga selam ayt, xuligan. Miau. Mening abim yo'q, menga rahmat. U birla sashli. Radio. U birla qarshi radio tinglaymish. Kim ulandı şerini? Selam birliyanka. Hop, benim missim o birliyanka. O'zimning motor ismini birla abakay. Tralala, sening isming Big Belagay masala. İkatsız.
Ошыл никең юк, ниләр кыландырып йөрисең? Юха йылында кунакта булдым. Тапкансың йөрер урын. Ә нәрсә, ярамый? Ярамый дип әйтмим, килешми. Нигә? У кирәгеннән артык зәһәр. Зәһәр! Брикс! Ә син зәһәр түгелме? Сәлам, Шуралька. Ни дисең? Шуралька дим. Тибеп ышырырмын кәтүк. Бозма исемемне. Бу абзам Шүрәлиев Шүрәле углы Шүрәле була. Бик белеп торыным. Мактанган булган кысылган бармак. Сакалыңнан тотып селкер идем. Миңа кадәр сакалыңны кешеләр йолкып бетергән. Кит, буталма. Убырлы, мин синең яныңа килдем. Ни бар Шүрәле? Әле генә бер әдәм баласының җырын тыңладым. Шунда ул әйтә, дию пәри иде. Убырлы карчык та Шүрәле дә юк ди. Ничек инде юк? Әкияттәгез бар, дөрес түгел. Шул малайны акылга утыртырга иде. Ничек итеп? Син бит хәйләкәр. Дию белән сөйләшеп карадыңмы? Эй, ул минем белән сөйләшми, көлә генә. Тик торганда мәшәккать тудырдым. Елем якалып бит трубканы. Hello? Hello? Сайысканмы? Мине дию белән тоташтыр. Hello? Диюме? Хәлләрең ничек картлаш? Начар? Йомыш бар иде шул. Килеп китә алмассыңмы? Үзем килә алмыйм. Себеркемнең пропеллеры сыны. Синең бит мотоцикл бар. Рәхмәт, көтәм. Киләм ди, телевизорда футбол карап утыра. Бигрәк инде сез кешеләр сыман кыланасыз. Туктагыз, мотоцикл тавышы. Футбол беттеме? Счет ничек? Икеден ой, куяннар шәп йөгерә. Но аюлар кешерәк. Ике куянның башына җиттеләр. Нәрсәгә шалтырдың? Вакытым юк. Менә Шүрәле килгән. Ярдәм сорый. Ярдәм? Нәрсә тагын бармакларыңны кыстырдармы? Юк. Бер әдәм алайым миңа әкият кирәкми. Бу төбер тиен. Шуңа күрә әкиятне дә укымым ди. Шул балайны акылга утыртырга иде. Ничек? Шуңа күрә син чакырдык та инде дию. Юк белән маташмагыз. Алар минем исемемне ишеткәндә бер кылсаргылый. Юсалган. Ничек инде юк дип әйтә? Ничек? Ничек? Йөрәк сикерә. Убырлы, китер әле солидо. Солидо түгел, валидо, солидо нефтән ясалган. Күп белмә. Катлаулы мәсьәлә. Убырлы, китер әле телефоныңны. Алло, төлке дим, дию шул. Приказымны тыңла. Каз түгел, ахмак, приказ дим, приказ. Урмандагы бөтен явыз кешеләргә хәбәр ит. Дию җыелыш үткәрергә җыена дигән. Убырлы карчык өе кырында. Килсеннәр, тиз килсеннәр. Бетте. Мә.
Карабас, bir nege de karamaz. Armaz, talmaz, sıksan, almaz. Ama bir kimde şakalmaz. Hop! Ne şakalsın diyor? Жиылып бітейік. Келесі келгенде, sizine vakıtım yok. Kim yok? Юха йылан күренмей. Аның керегі де юк. Şulay mı ne? Шулай, шул. Şulay mı ne? Шулашығыз! Бүгін орманда булган шулдый хәл. Bir әдәм малая әкият ул ялган дигән, шуңа күрә укымый мин аны дигән. Шул малайга каршы чара күрергә кирәк. Ул безнең турында язган әкиятләрне укырга тиеш. Anlamadım diyor. Ol Красин Карабас Барабас. Сакалың үскән, акылың үсмәгән. Ул бит безне юк дип әйтә. Нişeganda yok dibete. Толстой meni koyan olgan. Пушкин мине каян белгән. Тукай мине каян тапкан. Халык мине каян алган. Шулай булгач, нишлибез? Әкият укырга өйрәнсенме ул әдәм малай юкмы? Mina söz birigiz. Утыр сәләмә, синнән юнна фикер чыкканы юк. Kellede de buldum öğretli söz. Kerlede bulmasa minde bulur. Şış fış şapyun. Bence şerbi otla kiş. Boynundan da bir kere. Mina söz biresiz mi? Bizim orada da şakasız bulamıyorsun. Olmayın. Min sizin sıman miskin tügün. Hazır indi. Mini tınladız. Sizden in haydakari min. Kişilerden de karşı minden kübrek küreşken kış yok. Yaratmadı min bu kişilerini. Yaratmayın da. Bugün min işlerge tiyeş. Mindidir bir edem balasın ekiyat okutırga tiyeş mi? Yok. Bu mina aşağımı. Kişi nadan bulsağına mina faydalı. Nadan bulsun bu edem olayı. Ekiyat okuyup ibret olmasın. Mina şuşu yakşı. Sözüm bitti. Юхайылан сүзін иштігізме? Аннары ишетмәдік демәгіз. Yukarılan dürüst ete. Дөрес. Тоқтағыз, таптым. Шәкайда. Сөйле. Biz barımızda yalnız kişiler, eyle mi? Hem biz bu edem balasından yalnız kış yasıyız. Yani azdırabız. Neyse oluyorsunuz? Yaramый, әдәм баласы безне белергә тиеш.